Rio Tam jong kejing syakot hadir Presiden Rangba ke New Trap National Youth Movement ba Louis Dotdong halum dingjeri police station menda ke sengipat ke kat sau terik unaitung nak liang kelum dingjeri pias kalakot hadir sayu working president uba don lang nongbri kedai kejing syakot hadir jong u kedai hadin ke public meeting ke balapan long da ke HNYM hamot pran hak arpulai terik unaiwing jong usnam ar hajar arpuar habakren sigilat patai kubur nak liang uba don lang nongbri ulai itu ba kedai kejingkot hadir kedai tang nak kedau ba kadon kejingkren berngam ban seng ya kaseng lenho harai nak liang jungu ulaong ba kedai tang kejingkren da kejing sngau khia namar kejing e jong kipat ba ke balamat ya kejing jia besngau si nongkong e ngai blai ki press media ke bala ya dan lang hakani ka sngi menta ka ba ni kumna kaliang kaseng New Trap National Youth Movement na kum working president ngalawan menta ka sngi ban namar la sha khot sumon hangi ko police station lumding ciri hak spotering te hak cingi kren bat i ba partu teng ngalawan ni kendu no ta sngi namar kida bom lakyar te hak cingi kren cingi bat i sarportu anga po office te ila ai nga ka notice habede ba ketua kes kabede po mau pro baca hak arpo arterik mencem snem ba tu cingcia ka ba sangut ki pajba na mau pro ki syasiat siti po porda jong ka asam te halor kutu mentang nagaliang kaseng HNYM berkat presiden nilai keren media hatu kesngi hata arplay terik makla te halor kata kecing keren cungi kadon ki intention ka bana kaliang cungi nilai keren te nakaliang kalau an order to department ru kala sim action halor kata kecing keren cungi hakabangi ong ba pangidon kata kecing snokial kecing cai benreu tengini khmat ban keren ru halor media Malaysia lada ka sarkar kamla ban simkia halor nik menta kaseng ru kan hat ya khmat kumno ban wat ikilat nanti nak menta ban tel kam ya sungsuk sungsang ke po porda ti nagaleng jong police department hal tu cingkran cingi social media dekala khot hajar menta kasni tengiru nagaleng senga mo ping presiden kala sya khot bat ngelayo meni keren bat i emba partu iba sim ya statement menta ya cingsim statement ke jong i kamdan hi te ka sulong bet ba kala kila tap apa tuka hakani ka case number sispa saupuar khadwei arpuar di halor itai bentai ki khot ingi ban pensai ban ai ta statement di nagaleng cungi ru ilaong ba in sai kren bat i SP halor ni ka benta namar ba ni yoi bagade tang ki intention kabang tamiru ngaru nagaleng cunga ngalai kren bat i ba nakaseng hi kam dadon kata kacing tmu kabangin ong ban seng kita ki kam seng le no andrei kadai tang ki intention kabangi ngi perkhat ba yo le si ba ka sarkar balada kamla ban te la kam syu ya kan sungsuk sungsang hang te po block 1 block 2 hakaba tu ki pulit asam ki la simno ya ki cingimbre hadu sanmut te kapen perkhat dingi kum seng balang ba le se la da kam don syu kan sungsuk sungsang wat mangi ki pai baru le se imat ngi hammi se khmat bane simlang kita kilat henti kuno panon ra sungsuk sungsang kata hi kede ki intention cungi ban ngim don hiru kata kecing thu ko bangin ong ban ya poi sidu ta uput ban ya seng na kita kikam leno lane kita ki kam seng pentrem namar ba kata kede tang ki intention kabangi kecing mut cungi kalong baik bangin tre rengkat ber sarkar bangin tre rengkat ber pajba hakino kino ki benta nak benta banura sungsuk sungsang tengi kumna galeng kaseng sai senpan ni kentu bayi ke sarkar bahkan simkia kalau kini benta bede ke bordar ba kan bo iki tiki outpost police station haki ki benta ke bede bat kumno bahkan wanra sisai kata sungsuk sungsngan cung pajba han bordar nilai keren bayi seperti ong turu ngalai keren bang ngala kerpali iru ba nagaleng police department ba lada kumno kadai ban ya keren ba sarkar nang ba onla ban ya kendu ban bo tiki police of outpost hangte police station haki chaka bordar kiba yakhap batka asam khnang ban la ban te la kam kumi kini ki bela chano hau news nem archar akuar tina kaleng seng hi
kapha ikani ka kubor sia ka sorkar ba nang ni sekmat ba kadai ban simtia mardor kabe dei barki banta jeng thapot nang bukan nami su kanu ka jingja ka basung si yaki cai ban reu jengi polisi ran lang te nakaleng cungaru ngala peni tai kentien ngamlen hiru namar ba kalong baik ba Nisnokia halor kene ke cingsa le beng bat ke cingsa sim cendat jung kine ki para dok para senam cingi sangut hang thia ko mokro hau nu snem blalai no mo te ni sneu apo mot fran te gade apo haka arfightering baklang haka arfightering tingi keren ya kene apo mot fran ni keren apo public meeting tekan ni kadai tang ki intention mo ka bahadu mentai ka seng kan namdon kan nu ta jing thmu ka ba ban perkhat ban poisa shidu to pot ban yes seng kita kam le no namar ke intention ji kalong be tu ke por ba ngi i bak sarkar kadangi penbek pot bat ke sarkar asam mo ngi na kalen pai ba ngi modur be ba ladon ka jing be pot một cái song ngai du kan don andai phau se apreng kata kecing penbek pot ni man pum kini ki cingcia ki bas ngosi ka ba ki pardo persnam cungi ki la asim no adu sanut haki pulit asam kantam ki brik badan ka an tengi ngi dap ka mensem ko bas ngok tia kom ta ka peni na ka mensem cungi ru bangin keren kumta andai ha ka cing sisa hi ngim don kata kecing mut ban le kumta namar bangiru ngila don la ka jong cing lang cing start di kwa hi ban ya kun ban yele nak benta ke syong ngan nak benta ban wanra iki cing bahar cing ban reu lang bau kulam lang ba ke cing ekren lang ba ke cing trilang bar sarkar angkat bar ki pai ba kata hi ke de thong cungi ka bangi kung seng balang ru ni seng hang ne ru ni tre mar khmat bar sarkar la dang ki persya bar sarkar ka de lang ba ke cing start bar ke cing trilang cungi angkat bar ki bor sarkar lang ba kulam kamdei lengba ke tang sulai namar ngilai ibadah kecingya cingi lengba ke tang sulai ki bla dep no oksem bla lenyo kampoi sini sino tengi kum seng balang ngidon tang kau igelenti kata kalong baik bani trelang bat ki pajba ber ki bor sarkar rengkat khulom rengkat kecing trelang bat baro seng balang nak banta banora ke bahag kamet ki pajba kaptam para do persnam ki basyong hak ni kabri new trap newscom madu menciptakan nakot mentah tengin dah tip nomor kita gede kam dengan polis department tunai ke bangi keran syai hi kum geseng galong baik ba gidang sui menden ba kulit asam bat kipat karbi kidang wan ban jandrap yang itu ke dieng gise depo la pangap arfo hajar teli kitambrai dieng la jandrap begini ke pat ba karbi bat kulit asam syai ke sarkar Meghalaya syai ke kulit jong jala Meghalaya boleh ki pulit ki pun kam ka bakot hajar yang kisang balang de kata kadai ke cingkeli ke bang aku aban bu polis department khamtam state government boleh ba phi kis penjenjar phi pun kam le tang bakot hajar yang boleh phi noa aban pha ki bre jong phi bale dalam ni perro persnam ki jong dai halor kan ni kan ke bapan bitar yang galong bahadu bang yong bangin form sing le no ro babaya kata ngintip ke por kan batai lara na kapor sa kapor ke syanyan di brio jingi kerja kumne hatung ni hon mo dan ki bahon bersupat bagi mensembrio ki perlo persnam jingi ke suyap ke lengkian ke senam hamadan tang na kadau ke jing laklat di bor sarkar kamot kata ke jijit jingi ke sarkar kadai ke bam kabalale no ya suaba ke senam kan lengkian biak ha ki perlo persnam jingi nia ai kan ke warning ke sarkar baka sarkar kadai bersim kia ikani ke jingja hapo blok 1 blok 2 bat hapo mukro keberan suja macam senam bat khamtam mentah katu ke jing wan bo jong ke jing wan jenrat jong ki pulit bat kipat karbi ke dieng hapo la pengap nang ta ke juk kapor katu ke jing wan bo jong ki karbi bat ke sarkar asam ya katu ke gate hapo khanduli kini kita gidak kishen jong ji sat pambor sarkar Meghalaya balai itu ke sarkar Meghalaya kam kendut ban riau hatu kila bun kamu tang kata karukom banong ba nyisipun bun kam tang ba penjenjar ki pai ba ki jongi yoi kulmar halan khra ke DC jong ke deputy commissioner juga iskasil ke peni da kata ka ban ke 144 CRPC hapo ispo beje ambir si on pli dukat
Ya kul mar simet halaim khra. Kat ba hantai po border jungi kat ne ke jing ke baki parari jungi ke kendo. Amdan nak sarkar Meghalaya. Balai tak Shillong. Hato ke sarkar Meghalaya ka ketam juga agak ditang Shillong mo. Kamdai sa border. Kini kedai kecing keli ke bang aku abad bu ya kini kibriyo ke bakam ya lari bagi dai kiri jat benriyo. Hak per election da ane kan betai kesaman betai seka khandauru nomor kecing jat benriyo ke jolki. Harai kai ke penlong mentapat bah ya kita bar taksiru hak jaka hana ban ai odd even ye ki private bikiwi ksi ye ki pajba hato kene sarkar kene tang sepeniak mi pajba mo. Kata kecing le ajo ke sarkar ke pendom yengi hadu kata-kata ba kata ke intention ke bohong working president jungi ba ke datang kecing keren hari ngintep lada kadan kajing ya thombor ke jisyak thombor na kapor sa kapor te ngimban se banyak na kanu kelentiru kapor kan sebatai ngalakran hai itu ba SI pertu ngalakran na basai kapor kan sebatai namar ya kapor ke bau nong tu unwan tu umju tu lupa kum kasen ngin pet lara kene kijing thombor kam sange nakaliang jong ka Assam bat lara kene kijing thombor insyam la tuklar dak sarkar Meghalaya lesi kene ka ding kan saklang hakano makano kapor ya ke ba mla syu bantem lara ngikren kumta kipat ba ki babon bertiwai ki anti sang bhalang kinong baik basyuberngam siberngam hari ladawa le ada kakam kiong begini digeri khlau teba ya mentang gidang yasha kajing yasha ngitep bakar sami usok jong kajing bah hari lada kajing yasha jongi kamla an penmi usok jong kajing bah ngets kam baki ki kajing ja ki bah hadian habot ngimtep manu ban batai kata ka sarkar ban kini kinong bakhli kin sabatai kene kajing ke bakari jongi kai